دم باش خوندکارین هیجا و چوانز ما مستسمه بارمه ما مستعزازین جواکی رفاش شام ام ایرو دست بشی خوی چاران بکن ام وی بشیده امی بحثا مروحی بکن چاوا خود پاراست مروحی چاوا هول ده مروف هول ده کو جیانا خواه حسانتر بکه برنگی کی باش بردوام بکه ایدی ریباز بکار آنین ایدی تکنولوژی بکار آنین شبو گو بگیجه ارمانجا خواه ارمانجا وی حسان کرن و بردوام کرنا جیانیه ام ایرو وانا ما آیا کمین جه بشه چاران بناو دجیانا مده چو گوهریه ام بحثا مروف بکن مروف دناوا خوزایی ده جیان دکه او جی زندیک جه خوزاییه بشک جه خوزاییه ناوا خوزایی ده جیان دکه لی زندی هری لوازم کارن بیشن ناوا خوزایی ده مروفا مروف هرتم دخوازایی ده امی بحثا مروفی ده سپیکی بکن ناوا خوزایی ده ناوا مترسیه که ده جیان دکر خطره کسر جیانا وی هبو جهیلا شرط و مرد جین دمسالان دورده گرماهیا هاوینی سرماهیا زیده یا زوستانی دورده ایدی شرط و مرجن ایدم سالان باندورک لسر جیانا مروان دکر ده همان دمیده زندین ای جدا ایریشی مروان دکر مینا لاورین ای درنده ایریشی مروان دکرن دورده هر تم مرو دناوا تکوشینه که دبو هر تم هولدانا آگو خپاراستنی لجم هبو شبوکو خواب پاریزه شبوکو خوشوام مترسیا درخه به ریبازین جدا لریبازانشی ده گریا ایدی ریبازین جدا بکارت آنین شبوکو خواب پاریزه و جیانا خواه بردوام بکن شخوا دناوا خوازایی ده جناف خوازایی ده تشتن بکارتانی جبو پاراستنا خوا بکن ام بیجن مینا شکفت و قرشتکن داران بکارتانی جبو چه جبو کو خوا جشرط و مرجن دمسالان بپاریزن همان دمیده جی جناوا خوازایی ده ام بیجن مینا کبیر دار هستی بکارتانی جی وک آمور بکارتانی چیش بو خواه جیدی شین زندگین جدا خواه بپاریزن اف آمورانا اوی بکارتانی شواه مروف ایدی لسر بسکنی جی و هاول داد وان بگهارن جی و بریبازه کی پیشکتی تر جی درخه هولی ام بیجن کار آنینا شکفت و قرشتکین داران و همان دمیده جی بو پاراستن جی شرط و مرجین ای دمسالان و همان دمیده بکارانینا کذر هستی دار جوان کارانینا وان تشتین شندری خوزایی ده وکا آمور چیکن خوبی پاراستن جوان را تکنیک آنجی تکنولوژی دی گوتن ام بیشن جی تشتین ای پاراستن بیشن مینا کذر دست بکیده کارتانین دار هستی او هر وکیدن افجره اف آمور بو خوبی ده پاراستن دو ده کار جواره تکنیک آنجی تکنولوژی تیگوتن تکنیک آنجی تکنولوژی تیگوتن شورشا پر مزن لسر مروحیه چه بو آکو باندورک پر مزن لسر آناتومیا مروحان کر آگر بو ویتنا آگر ایدی جیانا مروح حسانتر بو باشتر بو گوهرتنک پر مزن تیده چی بو ایدی خوش شرط و مرجن دمسالان هاتن پاراستن همان دمیده در دور رونی بو ایدی او ایریشن جزندی جدا
ام بیشن جلاورین درنده ایکو ده تاریتی ده هات سر مروان ایدی دور رونی بو کمتر بو همان دمیده جی چیکرن خوارنی یعنی خوارن هات چیکرن ایدی اف جی بو هرتنک پر مزن لسر جیانا مروان کرد ام بحثا ودیتنا آگر بکن ودیتنا آگر گوهرینک پر مزن چیکر پر مزن لسر جیانی کر ام ورن ام بیجن آرمانجا تکنیک یانجی تکنولوژی بنگهین چیه؟ اف آمورین ایکو هاتن کار آنین و بناوی وقت تکنیک تکنولوژی هاتن کار آنین آرمانجا کوی بنگهین هبو آرمانجا تکنیکی آرمانجا تکنولوژی حسان کرن و پاراستنا جیانا مروفه حسان کرن و پاراستنا جیانا مروفه وشبوكو جيانا مروفجي ببيش بخه امورن آرمانجا تكنولوجيا آرمانجا تكنولوجي حسان کرن و پاراستنا جيانا مروفه مروفانه اف آرمان جاوی سرکیه و هن به هم جی به پیش دخش بوکو جیانا مروف جی به پیش بکران ادورد اموارن امبیشن تکنیک یانجی تکنولوژی چاوه هیدی پیشکتن ناوا ده شورشاوی ده چاوه چه بو ما گوت تکنولوژی دسپیکی چه بو جه كفر دار هستي و هر وكي دنتشي نبا خوزاي ده هات بكار آني تكنيك وسا هات بكار آني دسبيكا تكنيكي چبو امورين وكا كفر هستي دار و هر وكي دن بشرة مروف چه ناسكر بشرة مروف كانزا ناسكر ايدي كانزا جي هات بكار آنين بشرة كانزا هات بكار آنين كانزا هات بكار آنين بشترة ايدي هيدي هزري مروف اي فيزيكي جي بيش دكذا ايدي دست شدك كانزا تيك الهف كرن و چاوا كرن آمورين جدا هاتن چیکرن بشره چاوابو پیشکتنا هزرین فیزیکی کانزا تکل هف کرن و آمورین جدا بدست خستن وسا ام بینن چاوا هیدی تکنیک آنجی تکنولوژی به پیش دکده شوا لسر في پیش کردنی جی لبر آرکولوژی انگلیزی گوردون چایلد درباره تکنولوژی آگود نواج واقع خزایی دهات چکرن و کار آنین دبیچه دبیجه تکنولوژیا کو دی جواکا خوازایی ده هاتیه بکار آنین بیجه انجخ بسات سالا حیجدان به پیش کتن چیکری و به پیش کتنا چیکری را دکارن هفرو بکن. ام بیجن مروف حتا کو اب پیش کتن چیکرن تکنیک ایدی
هەو قەسکی پێش دەخستن چ بکارتانین هەموو زانەبوونا خۆ و تەجروبەیەن خۆ بکارتانین حتا گەهاشت کۆ ئەv تەکنیک bi pêş bixe zanebûna xwe û tecrübeyên xwe bikardانîn heta ku ev teknîk bi pêş dixist êdî zanist û teknîk an jî zanist û teknolojî ji hevdû ne cuda ne zanist û teknolojî hevdû temam dikin zanist û teknolojî hevdû temam dikin. Hev tamam dikin. Çi qeysî em bêjin mirovahî mirov pêş dikeve me jê mirov pêşketin tê çêdibe êdî teknîk û zanist jî wisa pêşketin dê de çêdibe. Bêje sed sala hîjdan de ev teknolojî sala hîjdan de teknolojî gavek pir mezin davêje û çaksazî bi pêş dixe. Her ku diçe zanist û teknolojî em dibînin pêş dikeve. Em behsa roja me ya îro em bêjin çendî mirovahî pêş dikeve êdî zanist û teknîk pêş dikeve. Di roja me ya îro dişxwe em dibînin zanist û teknîk pir pêş dikeve tiştên herî mezin tiştên herî biçûkin lê çi tiştek pir mezin bin yan jî pir biçûk bin guherînek pir mezin pêşketinek pir mezin bi xwe re tîne teknîka a herî biçûk û herî bilez em behsa nanoteknolojî dikin nanoteknolojî ji xwe pêş dikeve êdî piştî pêşketina nanoteknolojî jiyana mirov pir hêsan dibe li asîmanan û sergere sêrkan jî nanoteknolojî çawa dike lêkolînan û lêgerînên mezin çê dike. Em bêjin encama vê xebatê gişî encama vê karê gişî çi ye ew e ku jiyana mirov bi rengekî xweştir bi rengekî baştir were derbaskirin û êdî ji bo ku ev jiyan çendî mirov dikêje hesankirina jiyanê xweşkirina jiyanê êdî bêtir mereq dike ku jiyana mirov hîn xweştir bike hîn hêsan bike ji bo wilo jî destpêka mirovahî heta roja me ya îro êdî mirov timî di nava lêkolînê û lêgerînê de ye dixwaze ku teknolojî hîn jî bi pêş bixe. Wisa xwendekarê me em dihêjin dawiya wanaya xwe pirsek me yanin xandinê bi tenê heye niha em ê bi hev re çareser bikin. Temam xwendekarên me em ê ana pirsa xwe yanin xandinê wê bi hev re em ê çareser bikin. Qonaxên afirandina teknîkê bi çi awayî ye şomenha çîrovekirinê de me xweşik anî ziman gome got teknîk destpêkê çawa bû amûrên kojidar kevir yan jî hestî hatin çêkirin piştî bi demê re me got çi kanza hat bikaranîn piştî pêşketina hezrên ê fîzîkî ê kîmyayî kanza têkil hev kirin û amûrên cuda hatin çêkirin. Di vir de xwendekarê me em dihêjin dawiya waneya xwe ez hêvîme wek şêweyekî serkeftî wane girtibe heta waneyek din hûn bimînin xêr û xweşê de.